Model Y Long Range RVD, zadnji pogon iza mene, pa idemo na jedan ovako izletić od Pule do Trsta, sveukupno napravit ćemo 200 km, 220, pa da vidimo kako to izgleda dok se vozi ovaj Model Y, koji bi svakako trebao imati najveći domet od svih Model Y. Iako, kažem, ovaj tu još uvijek dolazi sa starom baterijom, a ne sa novom 5M baterijom. Ajmo vidjeti i samo stanje auta, znači 11:37 ujutro, 20 stupnjeva ovdje u Puli, 58% baterije. Auto kaže da ćemo doći u Kopru sa 33%, nakon toga ćemo još skočiti i do Trsta i onda nazad. Ne bi trebalo niti puniti, ali mi ćemo vjerojatno se staviti malo puniti na Supercharger Kopar, pa da vidimo na kraju krajeva kako i auto puni, a nema i potrebe da dođemo do Pule potpuno prazni. Pa ajmo sada pomalo krenuti. ...56 km napravljenih, malo više od pola puta, imamo još 42 km za napraviti, 12:10, 18 stupnjeva, vozimo se na tempomatu 130 km na sat, 41% baterije imamo trenutno, tako da još nekih 36 minuta i evo nas u Kopru. Stigli u Kopar, pa ajmo da vidimo malo i brojke ovog. Kažem, ovo zaista nije test dometa i potrošnje, to će biti poseban video. Ovo je real life kad idete negdje ovako s obitelji, tako da vidimo koliko auto tada troši. Znači, napravili smo 99 km, potrošili 17,6 kWh i sveukupno sat i 9 minuta. Potrošnja 177 Wh po kilometru. Da vidimo još malo dodatne informacije o energiji. Znači, sveukupno smo utrošili 24,4% baterije, najviše na vožnju i 0,6% na klimatizaciju. Da smo vozili ispod 110 km na sat, uštedili bi 3,8% tijekom ovog putovanja. Ništa, idemo sada malo prošetati po Kopru, parkirali smo ovdje u centru i onda idemo poslije do Trsta nešto, pa nazad ćemo se vjerojatno opet ovdje napuniti jer smo trenutno na 34% i onda idemo prema doma. Nakon Kopra došli do Trsta, pa samo da vidimo koliko nam je trebalo. Trebalo nam je 26 minuta, išli smo preko Bertoka jer nažalost ovdje nemam, na ovom auto nemam vinjetu, tako da smo morali ići sve okolo. 14 km sveukupno, potrošili malo manje od 2 kWh i sveukupno 133 Wh po kilometru. Da vidimo i kompletna vožnja od Pule do Davde. Dakle, sveukupno smo napravili 113 km, 19,4 kWh i 172 Wh po kilometru sveukupno za ovaj današnji izletić. Sada, eto, ćemo krenuti još malo prema Kopru, tamo ćemo se i napuniti i onda idemo za doma. Nakon Trsta stigli i u Kopar se puniti. Znamo svi da je bilo problema zadnji put kad smo se punili, pa ajmo vidjeti da li je sada proradilo ili nije. Krenulo punjenje, vidimo da punimo od nekih 84 kW, istina je da smo na 29 kW, ali isto tako je ovo poprilično sporo, ali za razliku od prošlog puta i to je brže nego što je bilo, tako da ajde, žaliti se nećemo. Inače, mi bi sa 28% bili došli do doma sa 4%, ali kažem, žena mora kupiti krvavice, tako da ipak mora potrošiti vrijeme ovdje u Kopru, tako da neka se auto napuni, a i onako je besplatno, pa zašto bi došli doma potpuno prazni, odmah morali puniti kad možemo ovdje napuniti. Tako da, eto, ostavit ćemo malo auto da se napuni, ja i Zoe idemo prošetati još malo okolo, mi ćemo ići na drugu stranu i onda ćemo vidjeti na koliko se auto napunio. Inače, dok se punimo, možete vidjeti i novi zaslon kako izgleda kad se punimo. Znači, to je nakon zadnje ažuriranja. Evo ga, nakon 37 minuta napunili smo do 86% baterije, bili smo na 28, pa si sami izračunajte koliko smo napunili baterije, a kažem, punilo je poprilično sporije nego što je trebalo.
ali mi smo taman iskoristili što smo trebali. Evo da vam i pokažem. Evo i brojke, punimo i dalje, do sad je napunio 47 kWh. Sad ćemo se otkopčati i idemo doma. 87% baterije, 16,36 i auto kaže da ćemo doći doma sa 62% baterije. Približavamo se naplatnim kućicama u Puli. Nakon 90 km potrošili smo 18 kWh i 54 minute vožnje od Kopra do naplatne kućice Pula, a potrošnja 201 Wh po kilometru. Kažem, sad ćemo doći do naplatnih i onda do doma, pa ćemo onda vidjeti sve ukupne podatke. Možemo vidjeti malo i energija, koliko smo potrošili sada dok smo došli do ovdje. 25% baterije smo potrošili, a od toga 23% na samu vožnju, 0,7% na klimatizaciju. Da smo vozili 110 km na sat, potrošili bi 4,3% manje baterije. Tako da, eto, približavamo se, kao što sam rekao, naplatnima i onda još 10 km do doma. Došli doma, evo kažem, zaista ovaj izletić, nemojte uzeti kao neki relevantan podatak, ovo je zaista, ako ste doma, nemate šta raditi subotu popodne, iskočite na neko mjesto 100-tinjak kilometra udaljeno, znači 200-tinjak kilometra sve ukupno, lagano da idete sa obitelji popiti kavicu, prošetati i tako dalje. Sve ukupno, znači, to jest od Kopra do Pule smo napravili 107 km, potrošili 20 kWh, sat i 18 i 187 Wh po kilometru prosječna potrošnja, a sada da vidimo i sve ukupno. Znači, danas smo napravili 232 km, potrošili 41 kWh i 177 Wh po kilometru. Vidite sami da nije apsolutno bilo potrebno puniti, jako smo i krenuli i sa 60 i nešto %, a kamoli da smo krenuli sa punom baterijom. Ali ovaj auto sa većom baterijom, samo zadnji pogon, znamo i sami da što se tiče Model Y nema mu ravnoga što se tiče dometa. Tako da eto, i ovaj video je gotov, biti će još videa sa Model Y Long Range RVD, a do tada ja vas pozdravljam, pozdrav, bok svima.